Michael Gweneta Voices Unveiled with Guihan Season 2 Episode 18 Kauri Laudery. Kuma aside ng episode hai guest akat na ta new interact mai ram mai new tong district hospital khau tau senior citizens kang I free camp tat kai namba mi tung luan khau hai new tong doctors ka sau khang ta new interact sa ma khat ni patients pang operate lau kan minun ta kan new tong experience kum so tum ta mi goi na zau cham kho na mi bitong episode hai mi goi na ka present salam tong e mi bitong duan khau tai in charge namba mai ta mi goi na ma ta khat na sneak ma interact sa ma mi tong I camp lam hai thai cham kho na you don't guess comes na sa ipungong lam don't we have Dr. R. Rangla as Senior Medical Officer from the Tamenglong District Hospital. So welcome to our show, and sir, like to let our audience know more better, if you could kindly introduce yourself deeper than what I have said. Okay, thank you, Miss Guikhan. Thank you, Miss Guikhan. So I am Dr. Rangla. I am now posted in Tamenglong as Senior Medical Officer. So I am an eye surgeon. I'm an eye specialist. So I am taking the in charge of District Nodal Officer of NPCVA and DI. So basically, I'm working as the eye specialist of Tamenglong District. Okay. So, getting to know more about this eye camp, could you please just explain to us what actually this eye camp is about? Because it was conducted at our own headquarters, but our people from the town were not included in this eye camp. So, I just want to know more about that. Okay, that's very tricky question. So all thanks and all credit goes to the district commissioner or collector. So he wants the outreach the people from far and flung area. So for example, let's take example of Tousem, Tamei and Oinamlong. So these were the three centers where we went and did the camp screening. So me and my team, we went there, we interact with the people, we do the screening, we select the cases, and the DC, he gave us all the fund for transportations. I mean the patient to move to Tamenglong for the operation, for their food, for their everything, and for their return. So the plan was, I think, if we organize a health camp here, means the Tamenglong people. So almost every time, 90% of the benefit goes to our local health people. So DC, our DC is very smart, and he wants these benefits to reach the outskirt area. So that's why. And it's not that we are not going to do a camp screening for Tamenglong people. A phase 2 will be coming up. So that is exclusively for Tamenglong people. Oh, okay. Thank you so much for clearing the doubts. Because when we see that notice and all those things, everyone thought that it was for like 70 plus all the senior citizen, but we have different thoughts. So thank you for clearing out that. And also, I would like to go a little deeper about your visitation to those areas where we are not easily accessible. And I think for some of the village, our older people, they were not aware of all these things like. Because eye is a very important part of our body, and it like, do you find any difficulties to convince them to do the operation and all those things? Yeah, see, what I feel is, so the easiest and the best medicine is good communications. So that is something we missed this time. So with Oinamlong, it was relatively easy. Even with Tamei, it was easy. So, but Tousem, so we have lots of cataract patients. But I don't speak Rongmai, I don't speak Jeme. So they don't speak Manipuri, they don't speak English. So that is something we missed this time. So I take all the blame for that. So from next time, I'm going to hire a team which is very fluent in Jeme, Liangmai, and Rongmai, and English and Manipuri. Okay. So when we do that, there was a gap in communications. So when you see people in example the outskirt area, we cannot say that you have cataract, you have to operate. So we have to explain in such a way that they can understand. So we could not do that. So next time we will try to fix that. But yeah, we have lots of difficulty, especially the road. So the road was interesting, but it was great also. And you see, as a personal interest, I love traveling. So that's why I feel like I enjoy the trip so much. So it was very nice for me. So is it your first time been to those places? Yeah, it was my first time to Oinamlong. It was my second time to Tamei. Tousem my first time.
Okay. Even for us, like even though we grew up from this Tamenglong district, like we never have been to all those things. So yeah. But whenever we heard about those particular place, we know like we can just imagine the road conditions and all. So thank you for bringing that. And also, I would just like to add, being like as a representative of the media, uh, you can also like not just a person who can speak their dialect, but you can also add media partners kind of thing to the camp so that it will reach more people. Like I know that you will be doing all those hard work, but nobody covered that. And some like many of us will just take that it is your duty to do those things. Like they will not remember the part of that bumpy ride and all those things. Not just that also, but interacting with those people, there will be, I think, a lot of patient who didn't come for the operation and all also. So I'm just adding as a Okay. representative of the media also. Yeah, I would like to add one more point here. So actually we selected almost 70, 80 cases. But unfortunately, there was a road problem due to rain. So people from just some Takao or something in Kadi, they couldn't reach Tamei, unfortunately. And one more thing, there was some unrest going on in Manipur, as you know. And because of that, some of our like patients from our Thadao Kuki community, they could not join the camp. That is very unfortunate. So, but I feel we did more than 35 plus, I think. So it's a good number actually. Yes. I would also like to congratulate all the teams, the doctors, the nurses, the assistants, and also the people who are working behind to make this game successful. Because yesterday I was contacting one of your nurse, and you all were very busy still working at 9. It was 9 p.m. and it's not a like you were not even finishing those times. So I would also like to bring these messages to our viewers so that they will also know what you all were doing for our community. So I would also like to ask, how do you manage all these things, like this much of cases in this short time, that the challenges that you have faced? Yeah, yeah, that is good question actually. So all credit goes to the definitely our Deputy Commissioner, CMO ma'am, MSR, and I have a very good team of like IoT team of Tamenglong. So big credit goes to them. And yeah, and top of the ice, the most cherry on the top, something like that. No, is the team from Imphal. So that is very great. So they reached in time. We had a good time. We started early. It is and lots of difficult cases because the camp was targeting the hilly areas who like they were seeing like a eye surgery eye specialist for the first time. So all the cases are most of them are complicated cases, difficult cases. But our team from Imphal that did great job. So We have interacted some of the things about this very game, but I would also like to ask, for the general public, like how do we recognize at the early stage that we have some eye issue, or like how often do we need to check our eye, especially for young people, also not just the older people? okay, that is good question. So maybe we should do more interactive session like this, Miss Kuikan. Is very nice. It's a very important question. So the first thing I would like to suggest to all the people of the Menglong is you should love your eyes. So like eyes is one of the biggest gift of God. So don't trust on the classic, what do you call, the totems or classic belief that, for example, whenever in the Menglong populations, whether you have experienced it or not, when they have eye infection here, some bump, we call it as hordeolum. They put some urine and something, that I think we have Experience. crossed that phase. Okay, we should go. So what I should say is second thing for these generations, phone should be your biggest enemy. If you love your eyes, phone, I think you should stop using all the screens. But this is our daily work, so we cannot exactly say that I'm not going to use any screen. But reduce the screen time in children. Less than 1 hour is good enough. Or if you have any issue, best thing is visit the nearby eye center. Okay. So, how would you give a simple habits to maintain our eye? Just a simple habit. Yeah. So that is the exact. That is the same questions I should say. Okay. First is
avoid screen time, phone. Don't let your kids use phone. So second thing is, yeah, if you have any issue, the best thing is early treatment, early cure. And the third thing is, don't rely anything that is that you see in social media. Especially, don't rely any treatment from your peer community. Okay. Example, Miss Guikan has one problem. Okay, you have, suppose for example, you have some infections of the eye. I gave you some good antibiotics. Okay, you get over. So you will say like, this drop was so good. Please use this. Yes. That is one of the our biggest mistake of the community, I feel. Yeah, even though we are in this generation, digital generation, like especially in our town like us, we still like word of mouth is more good way of promoting anything. I still have one question that I would like to ask, like what would be the reaction, or how do I say it, like do's and don'ts of the people you have operated today. So something like what will they feel after this operation, that so that they did not, even if they feel pain also, so that they did not get panic, like usual thing after operation. Yeah. So that is very important questions actually. So we are about to give same instruction to all the people as we go after this. Okay. So the first thing is, it's surgery. It's an operation. Definitely, the patient will have some pain. They will have something that they will feel like something is there inside the eyes. Okay, pain is one of them, and such thing. So we will give medicine for that. But at home, what they should do is, they should not wash their face at least 4 weeks from now. 4 weeks. Yeah, it's a surgery. Oh, We're okay. cutting it, so let the body heal first. Second thing is, whenever you try to put, or whenever you try to do anything, they should wash their hands, because our hands is the biggest source of infection. Third thing, we are going to provide some kind of dark glasses as a protective glasses. We are going to provide hand washes to the patient tomorrow, okay. so that they will use the hand wash to fight against infection. We are going to provide a face wipes, so that they won't wash their face, but they will use the face wipes. Okay. So yeah, you can Okay. telecast it, you can Yeah, cover yeah. that, you can ask the interview to the patient about. Yes, I will definitely do Yeah. that if you allow. Since like they are from far places from us, like are you still going to monitor them how they are doing, or they will, how do you? Yeah. So that's why, that is the good thing now here, that we have a group in WhatsApp. Okay, we have a okay, group. So all the volunteers, and a big thanks and a big credit goes to all the volunteers. There are like 3 volunteers from Tamei, 1 volunteer from Tousem, 2 volunteers from Oinamlong. They were really helpful. My sincere thank and everything goes to them. So I will be continuously in contact with them. So after 7 days till 1 month. So that is very important. We are going to do that. If there is any issue, they will come and see me. We'll try to treat whatever is possible for free. Okay. Thank you so much. Sir Dr. Anthony kuma magway na kang presence lam ton the kuma sir tani voices and well khau kuma riwlawe aniu tong tin kha sadan sumai the kuma ni sir nani kuma ka za lam khan ta thun ku the kuma sai tuang Tamenglong khau sir nani kuma wong tang lo na bam the mi khau ta tin nas ni tong viewers pang khan tong introduction ta tin kha ti lau bo to bi khau ta na bam tong so tong tani. I Dr. Kamson Anthony Kawe Zanrina, I Zenin score Kasuna Epis na Fumame, Kuna Saitong Kem Kangai, Tauhe, Health Society Le, Dr. Rangla Le, CMO to the Kaum Zanran Gangna Kawe. I came some surgical camp Hekano Gangna, say Gasu Sapon Tongeno Hai. Konina, Tau patient Gaisini, Lanini Solo, Seni Solo Gote, Konan Tau Heganda away, Tau Honmik. Mix hoy mi goi tai to kenga mga mi goi ni gang na sai ni kuna mi gang sim lo goi na ni gai sin su ke lo goi ke the ni kom na khau ka mi kan di ko ba mi goi ni na ma sai goi mi to zau ni mai mi ka sim ni ma tai to kenga mang mai ni anu kum health care mi marak ko ni state society organize na marak gang ba me mi te tai no ni pa king chu ni king lo le na ni health care mi tao sai gang mi goi ni gang the next time tao game su de kang ko ni na nagang suy nagang lina ni tao may tong saan sila lo kang tanay sa lumi. By na khatun ko the sir ko khan khak ma than hab lo ni mi ki tho asai tong patient pang 30 plus he na ni kuma sa the mi long khawa
I came may mix may ni may mixi may go khang ni ko mga particular tong symptoms na pang khagwang to ni tum ni khan sai tung ai kem especially ran ko glau wei khang tan mai ganda wei khang ni ganda wei sam anu to ming ngau thong nai kang mi jaw he ba ni me go de tai mik anu re na puri no mak mi go sa beta te spectacles no mang mai puri no mang mi go kan te anu re na ta surgery su le na me ko ngau thong nai me te lagan thalo le na ni te anu re ti hau da khang su mi thong surgical camp sa beta te okay pai na kha thun ko the sar na ni sa chui na sa lau me khang ta thun ko the ko next ka wong da mi kan kha hai ni tong interaction ha sar ni ka that na ni bang phong hai channel ti ni ko ma guide me su na ho nu me kam ho anh yêu tông communityเขาเนี่ยก็มาตานไก่มาสักเนี่ยก็มาตานบำบังตา interact ซูมไม่ตัว channel ขัดนะก็มาล้านเราตรงนี้ก็มาไก่มาสนะเขาอยู่กังขานั่นแต่ episode ถ้าเขาสเปซเขา personal stories เนี่ยนี่ก็มาร้านนะบำตรงเทมิดกี่ใส่ตรงตีนไม่น่าไม่จางเลยกังการไก่เหมือนกันค่ะนี่ start นี่ interact สไตล์ตัวพวกนี้แต่ลุงไก่เป็นแล้วนะไปนะคะ start ทุ่งทุ่งตัว okay thank youไม่กว่านั้นแต่ก็มาเนี่ยตรงใส่ surgery camp ตรงเขา doctor ส่วนนะทีมส่วนนะวงเล่ามีเขากันได้ไหม doctor ส่วนนะไม่ก็เป็นทาง presence เราได้ก็มากระจายด้วยนะ doctor Jennifer เดี๋ยวนะก็มาสาธิต thank you so much ma'am for being a part of this episode so if you could kindly introduce yourself to our viewers and also where you are currently posted. Okay, I'm Dr. Jennifer, currently posted at Jennings as senior resident. I'm from Tamei subdivision. Okay. Thank you so much. Duga ma'am da hanging basina this very camp experience kra have you like is this your first time in Tamenglong? Yeah, or you have this is my first time in Tamenglong. So how was the experience with our people? Yeah, people are very nice. They're welcoming, and the staff also very nice. And especially even Dr. Rangla, yes, the DNO of Tamenglong. So even he arranged properly, and he has screened the patient well. And so all the operations went uneventful, successful. So okay, thank you so much, ma'am. And also, I would like to ask about the patient in particular. Like, if there is any particular patient like which is very little different from the common, is there any specific kind of thing during the surgery? Yeah, there are some very difficult cases. But we have tackled it properly, whichever we can. But most of the cases are fine, and I hope and they will get a good vision. Okay. Thank you so much, ma'am. May go na ka niyo tong surgical team tong members kata presence la dam tong te once again welcome to our Voices Unveiled episode, ma'am. Thank you so much for the wonderful work that you have done for the people of Tamenglong, especially to our senior citizen. So, could you please kindly introduce yourself and where you are currently working to our viewers? My name is Thambia. Actually, I am a Marine Drive, and I'm married to Mao, and I'm staying in Senapati and working as an optometrist in District Hospital Senapati. Here, I came here as a second time. Second time. And it's a very nice, interesting camp. We used to conduct mostly tribal eye group. Okay. Eye team. Eye game team. And then as eye, it's a limb of our body. So when people get a good eyesight, we are very happy, and then we also feeling blessed to have this work. Okay. Like there are lots of patients you have to the operation today. So is there any particular kind of symptoms similar to a lot of the patient, or is it different from different symptoms from different patient? Yeah, different cases have different difficulties, but our doctor, they are very expert, so we handle it good, and then we as an assistant, we assist properly in order to make it a successful one. Yes. I was thinking like there are a lot of patients, and how comes you can just finish in one day? I think. Yeah, it's a good question. Actually, yeah, doctors are also very expert, and then we assistant also need to be very expert, because time management is very important. Like we need to ready the patient as soon as possible. Like we need to prepare beforehand the operation going on. So
it's a very good team, so that we can able to finish as soon as possible. Otherwise, maybe we'll take around 3 days also. Yes. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for being a part of this and sharing your experience in this. Thank you, ma'am. Free eye surgical camp elderly citizen kang tat kai na ba mi duan ko tai man patient tamru bu with volunteers tarik dai in bu wai mi putong additional bedded 50 na ba mi tong building khawai ni tong patient ko wai na hai ko ma ba mi tong the ko ma ke ge na mi tong care ko wai ni tai 26 nong tai ro nga 26 nong screening suna 27 nong operation tat kai na 28 nung lau chuan hai kuma patient pang da kuma kabam don kuma gari ki ni ti lau du na ta da ton the kuma mai wai na hai lung khau gut na ni tong patient nun tani khani volunteers nun tani kani tong feedback khani tong suggestion ram ge tha wai na ka lung khau tu bi ta kai na bam so tum ta ni zaun jam la phot na mai wai na ka presence lam ton he mai ku wai na ta aram tau sem karbo my patient nun tong room khau kuma tau ko na bam tong the la na ta ke ni operation surgeries lau the kuma tau asai ke ni ta da ni mu khau post surgery khau tu bui tong thiek se ni cho tum ta ke ni tong volunteers ta mo wai na interact sa cham kho kuma anai ta ni pai na kha thun ku the kadai suna aniu pau pai nun khang lungning dai na ni nang reti pat tan nang pum kat pa lau na volunteers na kum aram dem na kuma dung on tang lam ta thun ku the kuma rai me khau nang zat na kha kuma sala azina ipel ko ma ina Tousem area go volunteers za wan le kuma aram ta sem khara man sai azu ta sai operation hong la bo anui hangsna wang le na hangna infection ba mate maka hang me operation te le pai na kha thun ku the kuma tau thu operation chu ta ngai tu tham me gang kha ta huk ani khau bam tan lang mu zar na ni ka bam ta ba te ni mu zar na tu bui chi khau care sne cho tum lam tak tit na kha demonstrates la kham bo no ani ai I ra hete lam ni sa rang ai le no anui apo ni nang noi make ai hui ra da na ha ai detol zina nang noi ban ti rai ra rai thu bi ge ha ana nang noi ban ti rai lo hello za azang pe da ai go pe lu azang kwok pe lu kum kya kana nang noi mix sui ra lu wa nang noi mix za hapta man dai nang noi zu hadu in ji ma ka ha azang phai na sui ra nang noi bana dei ma ra no noi bana dei ma ka apo azang phai point na di go pe lu jina nang mi se sui ra lu hapta man dai hadu hui ma ra apo na hui ra le no hello za kwok pa ta le chi wa ha ana ni go gam pe lu ni I have is sak para ai sak pa lu ana sui ra lu nang noi ai na sui lu da za na rai dai ma ra tu na ko na tu lu hello pe gi bam da na hui dai ra hello za I spec je kai bam ra le ni hello nang noi hang I drop pe la me ha I drop pe ba bung na la mi le si za ai percent te ra na rai tu be ga bung ka te ra lo hello za rai lang mai ting nai mi pu rai lang mai na kai lu su ra ting mi ke ha ting mi ke kai lu su ra ting mi ke kai lu su ra hello za kai lu first kai rai lang lo kai lu pung no ra ba mai lu na kai na ra hello za pung no ra go ma ba mai lu na kai ra ting mi ke kai lu su ra ha rai tu mai ke ha hello za pa ka na mai da na kai me dai ra pa ka na mai ting mi ka na mai na kai me dai ra hello za pi hi za pung na ge ba na hello za pa ka som ba mai na kai ka na ra ha kai ka na ra lo za last mai na lang mai na ha kai hui kai ra ai za ne ham na si ra de ha hai da lo za lo nang de go ra ha te kam ma bu dia pa ka ha te kam na kai te bam no te kam no na bung ka sa kam na spec te lung bam ra le ni ai za ra le dong ne hai man ting ra ge ha ta te ra hanga he rai lo ba te so ma ka le do nang ne pom je se nan ting bi ra da ting chi pu ma ra ha na mam bi bo ba pi ki ma ra na ting se di se te bi rang se na ha ting ra da ta te bi den ting ra de bi ra da hai maไปนะคะทุนก็เทก็มาในเรื่องนี้ explain จะช่วยเนี่ยสุดแล้วมันแต่นี่รู้งานเลยก็มาทำนี่เทนี่อยู่ป้อไปสมัยก็ไว้นี่อาศัยหานี่อยู่ตรงDistrict Hospital ค่ะนี่ Social Welfare Health Society นี่ไว้เรื่องริ้วแล้วนะอันนี้อยู่ขันตาเล่ามีตา
operation สุดแล้วมันได้รู้กายงามาเคกมีที่ operation สุดต่างกันเตาอันนี้ตรง volunteer service หาไก่แล้วก็มีแต่ก็มาอยู่นี่follow สุดจุยนะสวยแต่ถ้าอยู่กันเท่าบางสิ่งอยู่มีแต่เขาทันทีเทียบนี่เทตัวมีแต่ลุมกายมีแต่กระเจ้านะไม่กวยนะกายทันทีเทียงเขาทันทีเทียดมีแต่นี่สุดโทษนะก็มาสาเรานี่เทไม่กวยในตาทุนกูเท Tousem area kana da anui si za za ma kana social welfare department kana mi tle ra wang ra la le he za anui si wang le wang lo lui za na ga anui zeleng rong le di su za ma ki bra ma pung wang be ma sui sang to de na anui du dal tam ram na television tele be anui sui i za anui le wang dai ma le za mai medium du ye do ka nei ba na anui Tousem area ga me pi du ta chi me pi du na ta giải gari du ngom mak heba ani zemen nam di ga bam na le sigum rama information za ani du le pe chi ke bam nang le hu ja request le ra mai ani zeleng rong ka de ya sigum ma me mix siam no tele ro wang ai ba za ne sang na le me ge siam no tele ro wang da re ko la sigum ma wang ai ba ma za medical department zai media do msi za na haraji na do to ke le nang ni ta do pe hai na ta hara hin na ma ja bam no ai pa rang na to ke da ใบนะคะทุนกูแทบเปาแต่นี่ไม่กวยน่ากายจะจ่ายไม่สุดโทษตุ่มแต่กูมาสาเรานะคาริโซเมสกันนี่เทไม่กวยน่าจะไม่คาริโบไม่เป็นเช่นนั้นแต่นี่ริวจะจำเขามาไรเมื่อเขา volunteers แต่กูมาริวจำมาเขา so ค่ะ introduce yourself introduction Agi min la pazai wilio ai sa Tamei dagi la ye adu akoi volunteer mi ahum la kunye. Okay. We would also like to thank you for volunteering yourself to take care of our parents. So, could you please demonstrate how to do after this post-operation to the patient? Ye hala ke tiu fina haji ni chu thin lo chu ding hai bla first ga sia drive ga haji ni lu bing khu ro ba hai khulu ni sia haji ni chu thing hang lo nya haji khoi pa lo ni bing khu lo ji ba thank you haji khoi pa lo chu khoi pa lo khu lo sa tu dui gang khu ro ba sia khu lo em ne chu sra haji khulu ni haji haga chu le par ba mu na hai khat khoi pa lo sa ni lu mi ke thiu lam ja chu tu mi san rai bo sia tu lo ni zo phya chu tu no sa dasbing a chu te lyang mi lo chu ba haji haga tu no sa halang ke chu tu no ni mi ke thiu lam tu la ma ne chu ba sia chu si chu te lyang lo sa hai ni mi ga hai ji khar bo eye drop sia ni kham thiu bu be ga bon ro na haji khoi pa kha lo ni haji le pa lo na kha ni khai lo chrok khar bo na drop khai kha sia pungnya ge bam kha lu nya khailan hafta khara khailoi chrok khai khang rabo si sa hafta panya pinu khailoi medai khai rabo na na kha ga khailoi medai sia drop khai rabo na chilo sa hafta pusum pinu khailoi nyan rabo hafta pa medai pinu khailoi gui khai rabo na ni silu sia si chilo si sa ni bus pe khala mi lo chibo ni mi ga das ra mi wikas bar mi pi ngui ma ting kai za mar le han ni le expect pi wa na ja space in ni khai ram ke di khai mui khai lo na kam chu si sia chilo hygiene son ke chulu pa hai chu antibiotic na painkiller hygiene pi min bo kha bo mara le han chu loi kha lo na kam chu si sia hygiene son jam ngi pu khyang ji chu loi lo sa ser ni sia ni wa si ni khat ni ma chilu sia sin yo chu haibo hafta ra sia na khan yu khailoi chrok rabo to khoi khai lo pungnya bam khalo khailan pungnya bam lo khailan yo chu hai hafta ma dai khai khang ra na hafta yeah ngang phải bung tự ra ga róc phạt tay được nha chứ sẽ đâu phải nhà không phải tự ra kiểu kiểu sẽ róc phạt tay được chứ này phát nhiều phải con róc rồi chứ học tập phát thế học tập thải nhiều thải của học tập là sẽ được rồi là bọn và lần trước học tập là sẽ phải được cái đại là bọn và lần trước kiểu học tập là phải được nhiều bọn là bọn last cái mà phải được nó chỉ linh sia Kumi tha aram tamai khar patient azu wong lao bo early patient crew wong bo je count kyu do patient count kyu do operation kam bo khangkha ra lokoma pe bo chu de puktura
โอเคtotal patient concrete okay thank you so much just a sign of acknowledgement could you please name the 3 volunteers sister alak padi PHC Tamei ga nurse kamba idi zai wilio PHC ga thoi chang kamba me ai ngai lak panyu tama asa okay mai goi na ta pai na kha thun ku the kuma anyu patients na gong lau mai apau pai smai ka goi na ta ni thun ku we kumai advance mai anyu khang gai mi ta lop ne bam sni gan sa ku mai thu ping mai ri ni anyu awareness raw mi jang ri ni kumai tat la ta tau mang mai ni nai ku mit ki anyu gari duk mai sni kung si na bong gai khong the kumon phoi ni ri na lum mai le ka zaw na mi khaw gong lau na operation ni kuma sa lau khang ta thun ku the kuma ta anyu tong volunteers sa kan mi ta anyu piu chui na piu khang nai the ku mai ta tha operation su lau bom sni anyu kha infection su nu mai azu nai mi jang na ni kuma piu chui na piu lau na mai goi na ni how than thi thinga gai ta zai min de so tho ta na anyu bek tin ni kuma sa lau nim ton the mai hi na tu thun kyu de thank you mai goi na ta taw hai aram Oinamlong Karagong mai patient nun ta volunteers ta khani patient nun ta mo goi na aru cham la kha sister zani time khe kuma mata khanis ni aram Oinamlong tun re gong me pang ta ni aru cham khang ni ka cha mai ti lam ta thun ko the kuma rai me khaw nang zan cha la po kuma volunteers nang ra na gong tu ni nang bai ni na bo ngai the thun ko the kumna azan rina ti dai li lucy pan mai sai na Oinamlong ja thung rina volunteers kanai wong to me me ka mai khani ai ne wang na patient gan na ka thom tan thung wang tong the kumna gan chikiu ta tho surgery su the kumna bai nun pang to surgery su mak se ni no the tu na spec na ti na kumna lawum tong pai na kha thun ko the ko ma nang yurina kuk mai zu ta la la na ni chang sang na bam sni mai goi na ta hai bam ko do lam ta thun ko we ko ma taw anyu operation du su law kan the doctor pang re ta law ni mo ta law kan the mit ki post operation kha anyu do and don'ts ni nai mi zang ra ka tin na kha anyu to patient pang khan demonstrate su law po ani sanim thi ga he kum the anyu ta ko tho operation su loi thin ani su law tan mai tang khaw to bui tong thia kho tu bui tong thiak su khang so tu bui tong thiak su mak khang so tu me te ai ka tin na sa kai lok ni de ni kho de na rai liang me kha mai spec he kam khang the at least 1 to 4 weeks ni na kam na mai ri tu bui khang so sai thi to thuam mai mik ta na me te ti got ma khang ni me the nai ta directอันนี้สาวรุ่นมาครั้งนี่ไม่เห็นกุมนาทีตรงที่ได้กำที่ได้กระไดสนักกระปังปั้นไม่กันคนนี้นะไรเลี้ยงมันเขาเจ้าพีนุมาแค่ operation สุรารัมทวนนี่กุมที่นะไม่บ้านให้กระดิกรุทั่วอันนี้สางมักปีจางคนนะบ้านให้คิวทันตันของที่ได้กุมนะคิวทันนี่ไม่ให้เดตอลให้ซารินะนิ้วของที่ตรงที่ไม่บ้านเขากระบิดปลากีคิวทันที่เทียงนะคิวของที่บ้านตีด้วยคิวตันไม่ตังเขากุมนะไม่ให้ตีเราว่าไม่ extra ตีเราวินี่extra ที่เราบ่มีแกนไม่ให้รวยไก่สายไทยเขากระบิดเราดันนะสินสูงที่ได้ก็นะไม่บานคิวต้านรับที่ไทยถุยปุยท่อไม่บานที่นี่ถุยปุยต้านลานะไม่ไวฟ์เสียสิตัวบุยเทียคนละปักของเจ้าสายไทยนั่นนี่ของที่เราดิ้งเจ้านี่มันไว้นะคางหูเขาที่สิหูเต็มน่ะเสียบักปักของที่น่ะเด้นี่เสียบักปลานะก็หลงคนได้ไม่ตัวเสียปวดปังเทมิฮะไม่ละปลานะราวแต่ไม่เลยนะไม่ติ่มไม่ดีได้ไม่ทุดปุยขังเทด้วยเราได้มั้งเคติ่มไม่ดีเทมิให้ได้ไม่ก็นะทุดปุยขังเททุดขังเทไม่ราวตัวด้วยคิวหนูมาดิ่งที่เจ้าให้หลังเทก็นะไอดรอปเลยนะไม่ไอดรอปกันในที่เราวินี่ไม่ไหวนั่งกันในที่เราดิ่งไงไม่ให้ตีนี่ไม่ตรงเทียกไอเตาสาไก่ปนี่ได้หับตาไรเลี้ยงไม่หับตาเขา drop สรุปเราค่ะนี่ drop สรุปเราปะเนี่ยปุ่งกันในแกบสุดน่ะนี่ก็นะหับตากันในไม่ต้องหับตากันในครีนะ drop ปะได้เด้นากระทุ่มไม่ต้องหับตาครีนะ drop กันในนะปะได้ไม่ต้องหับตาครีนะ drop อักขัดก็นั้นเราพังเทไม่ต้องหลังให้เทpost-operative care ทุนนี่ก็นะหับเรานี่ไม่รินนี่นางนิวต้อง make strength ที่ริ้วน่ะเด้คุมไก่รันเรียวคุมไก่รันหนุ่มมาแค่คุมลานะตานอันนี้เขาตานไม่สินนะที่นั่นนี่นะริดหลังไม่ต้องปวดนี่เกจีรูบูไม่ต้องปวดเลยบักแก้เหล็กนี่มาตะขัดทุใจริหุเด้
มันนิวใจไหมกันเขาไม่เมฆขัง energy ตีน่ะนี่ให้ตีกุมสุมาขังเท่ ตาวซาลงมีเที่ยวแต่ตัดจุยมันก็ถ้า infection นี่นายจะบอกหนูเด้ก็ไม่จังเราไม่ได้ปิวจุยเนี่ยปิวเราข้อก็มานิ่วขังเกณฑ์ตาจากมั่งไม่รำท่านิ่วตาดันเหมือนกันเขา confuse ก็ไม่นายท่านิ่วโดนvolunteer sister เลยทุกมาบำตันบำที่น่ะรำเขานี่ก็มากับเขานี่มาอารมแล้วได้ก็มาเท่ากุไม่ขังกุ้งไม่นายท่านี่กับเขาเรนะนี่ตรงด็อกเตอร์ท่านี่ก็มากระไมนี่บูขาดได้ทุกก็มาอันนี้อยู่แต่เจ้าเนาะบำนี่เทสท่านะขังจ้ามั่งตัวนายที่นี่ก็มาบุงเจ้าด้วยขังนี่ตรงด็อกเตอร์เบกนี่ก็มาชาเราเทแต่ไม่กวยนะอาศัยดูตรงไหนบางสิ่งกวงเราตั้งไม่คันตัวนี้ไปนะคะทุนกูเวอันอยู่ตรงด็อกเตอร์สุนทรีตาเรานี่เทตุนังยืนนี่ลุมไม่ได้นะนี่จ้างสั่งเขาก็รีดงอ่ะกูไม่สุดนะสิกวงเราไม่คันตัวนี้กูมาทุนกูไม่ดาวตรงเทกูมาไม่กวยนะกายดีไซน์นะกายทันทีถึงเขาทันทีเทดำเนินแต่สุดโทษนะกูมานี่เบรกตรงนี้กูมากระเรียดแล้วนิ่มตรงไงไอ้เด็กให้อันนี้เสร็จถอยกู้เด็กให้ระวังไรขนาดระวังถอยกู้เท่ขนาดต้องให้ก็น่าจะนะนั่นเนี่ยก็เสียงก็ร่อยนะอันนี้ที่อันนี้เดินร่ำร่อยที่นั่นเนี่ยเสาลงนั่นเนี่ยแต่ว่าครั้งนี้ระวังเลยแล้วก็ครั้งนี้นั่นเนี่ยเสียงรอยเฉพาะในครั้งนี้ระวังเสียงแต่เนี่ยที่เราเนี่ยเท่าระวังบางข้อไก่ตรงนั้นนะนั่นเนี่ยตัวเนี่ยไก่นั่นริวนั่นลงไก่ผมที่ได้อันนี้ไม่เขาอ่ะการเขาไม่ก้มหน้านั่นเนี่ยเสียงรอยเฉพาะไม่ไหวครั้งผมที่ได้ไอ้ที่ไหนล่าดิ่งให้ระวังนั่นทวนผู้ดิ่งให้นั่นเนี่ยไหวแล้วทวนผู้ดิ่งให้ไอ้ที่ไหนล่าดิ่งให้เปลี่ยนดิ่งที่ล่าช่วงมาโชว์กันทำรักล้มลงมองคนนี้ไปแต่ขัดทุนกูไปนะตัวคุณใช่ไอ้ผมตัวแฮปปี้พอร์แมนในนามไอ้คนเสียนายผมตัวตอนแรกเขาเนี่ยเรียนรำไอ้คนตอนเต้นเนี่ยสุขแล้วนะอันนี้ตัวเอเรียเขาเนี่ยกัดพอได้ใส่ให้ทำไมเราให้เขาตัดตรงhospital เขาตัวเราเนี่ยตัวไม่เขาสิ่งนี้ก็จับกระเทียมนะกันเนี่ยกันคนน่ะไปนะกันเรียนรำแล้วมาสติ๊กสวกงานเนี่ยกันตอนเราตู้ไม่ยังไม่พรีตีเราวันนี้เดินใกล้ผมตั้งเราผมก็รู้ตั้งผู้ไอ้เนี่ยตัวพลังตีเราเนี่ยของผู้ร่างกันนะมีกล้วยลอยเราสิผู้สาวลอยเราสิผู้ร่างกันนะมีกล้วยสวยมันก็ปิดตาเท่าตัวไม่ต้องกลับก็กล้วยติ้นสวยเนี่ยติ้นเราเนี่ยต่อไปนะสีดำไงไม่ตีเราทุกอย่างไม่ต้องอันนี้ของกล้าไม่ต้องคัดสิเนี่ยมาอันนี้ของกูมาตีถอยเลยไม่ต้องตาไปในดีพาร์ตเมนต์ฮะดีพาร์ตเมนต์นะคันนี้ประมาณด็อกเตอร์ไว้นัร์สไว้คันนี้วอร์เกอร์ไว้แต่นี่ก็มาทอนกูมีดำต้องให้บอลในสถานการณ์มั่งมีเราต้องสวยยังไอ้นั่นโบราณก็ต้องสุดท้ายแต่ดันต้อง public ต้องเสียบาสุดท้ายต้อง department hospital สุดท้ายต้องได้สารพัดต้องให้ทอนตัวได้งานหนูที่เกี่ยวแล้วนะดูแลมีนั่นแหละกูรู้สึกว่างานเขาสร้างต้นทานมาค่ะญาตินี้ให้ญาติไม่ขาดกับเบลตรงนี้ไม่ได้จากกระถิ่นเนี่ยเฮามาแค่จ้างต้นเฮามาเกอรี่คุณแล้วก็มาเฮาแล้วก็ทำงานตรงแท้คุณมาเกี่ยวกับเมืองต่างนี้มาอะไรแนวนี้คุณมาแต่ยากายงานกระถิ่นของเราว่ามีไล่ต่อละครต่อละงานละก่อนโอเคไอ้ติงก็อาจจะมาใหญ่พวกเด็กด้วยมั้ยเนี่ยเราต้องกู้เท่เนี่ยแต่ได้เต่าหน่อไว้แต่เนี่ยคนนี้ก็อาจจะรอนะเนี่ยตอนด้วยนี้รอเลยก็นั่งคอแล้วนะนั่งเนี่ยเรียกหลงก็คอหลงมึงไงเพิ่งที่ได้แล้วก็ว่านี้มาหนึ่งเต่งบูไหมให้ช่องก็ไปตอนช่วงเนี่ยตอนนั้นหนึ่งเต่งบูนะผมก็จะก็นะตอนเมื่อไงเพิ่งที่ได้แล้วก็มีสายแล้วถอยมาแค่ทองกู้ที่ได้ต่อหน่อไว้แต่ก็สลามถูกนี่สุขอันนี้ละขนาดฉลองเขาแต่ให้กลุ่มตรงเทอันนี้ก็เห็นได้นะวังตรงเทวังไม่กันเขาแต่ช่วงบ่างไม่นั้นจะกระร่างให้ตัวหนุ่มไหมจะจองจะเสียไม่ไหวจะกระร่างให้ตัวหนุ่มไหมก็ไม่ที่เก๋หลวงไม่น่าไหวเหไม่ไหวนั่นแต่ให้ไม่ช่างไม่ได้ไม่คนนี้มาให้มาเสียงคนนี้ไม่ไหวนี่ก็เสียมเลยไม่เสียมไม่ไทยนะรำไหวนะบางอย่างที่มีสวงได้ไหมมีสวงให้ไหมมารู้สมัยเก่าไม่ต้องเขาเรียงอ้ำไม่หลวงไม่ไหวให้มาให้มาเสียงคอมบูกันในท่อถูกไหมแล้วนี่สลับคนไหนที่มีเดียส่วนนักก็มาวงตรงนี้ก็มาSir Dr. รังลานี่อันนี้อยู่แต่เจ้าเรานะบ้างไหม Dr. ส่วนนี้ in charge แล้วนะอารมณ์อ้อยน้ำลงนี่ก็มาวงตั้งคนเท่ให้แต่นะก็มาต
ตอนนี้ให้ตรงกตินัสนี่นังยูตาวซาเล่ามีด็อกเตอร์สกวยนัร์สกวยจูมักนี่โฟนเขามีเดียเขาติปาดัดเมกันกตานังยูนี่เจ้าเดทก็มาด็อกเตอร์ส่วนก็กวยนั่นนี่ยูทัวเล่าไม่ก็กวยแต่นี่จูบัมปนี่เทตุมแต่มกวยนะคะก็มาซาเล่านะกลวยนะทุนกูเราได้ยิมตอนเทมกวยแต่vậy nó để liên nó khâu nếu từ tấm lòng này cái bao ruộng đan nó cũng thế cái này mới khâu health department vậy thì thằng cô mới giàu tổng thế đại số nào nếu tổng doctor răng la mà nó bay nó sẽ chụp bản là nó thuộc về lâu mà không được thằng cô thế ở Ram Oinamlong village authority chairman là thằng thằng cô lâu thế đào có tổng thế mới quen người ta sáng anh đi sầu bằng ngắm mà cái sáng anh sầu bằng này phải nói kì sáng anh đi sầu bằng ngắm cái có mà rau vọng rau giang có đến tao nên cái sẹo có rồi nên tại bằng ngắm mà cái tao nè cái bên cái tao lo là nó sầu cái tao ai kì đó tàu ngắm mà là tàu ngắm mà thế có mà nào luôn thằng tên này cũng nè rồi giờ là nè ai nè đoạn nó từ cái bao ruộng thằng này thằng cô thấy có mà sậy ngang nọng thế này pari cái gì nó đúng ngang đình thấy mấy coi nó non quay mấy tàu nó quay thằng này rau quạng rau giang họ đi nghe rau quạng tao này thằng cô thấy mà sai gọi tao này tàu nó quay tao này thằng cô thấy có mà ngang cái sẹo có rồi là nó pari cái sẹo đâu tu rằng với trong pari tu gọi trong tì lâu thế tàu hay mấy tàu nó quay thì nó tao bắt tao go ngang chứ mà thôi giật gỗ lâu tụi bạn thấy gì lang quay nhất gọi là tì lâu dẹp dụ là dẹp gọi là dẹp tụi đình thấy rau quạng rau giang tụi thằng cô thấy có mà tao quay thì này anh ấy thôn tài là nó sẽ sáng sau 3 tháng mà từ đó ruộng mà rồi nó này tài là cũng mà han lâu han phải han gọi lâu là tài lâu ta chơi là nó tài lâu ta này có bao ruộng ta này thằng cô thay có mà được ta quay cái này khang xoang bông là này ruộng xây hem là tàu là ruộng pom tan ti là nãy khang xoang gọi trong tài được cái này quay ta ngắm mình đi tài lúc cái đi thâu ruộng xây hem quay nó đi lâu cái đi thâu hay có mà tàu nó quay tàu tập bắt ta go nó tập mình quay nên tàu cái này khoang băng cày mới đến khai tu giang cái chuyện thay mà tập bắt ta go na anh ta xem rồi số na ta là bao nhiêu à tao nó quay cái này rồi gọi là xem nè cái này party cái này rồi nó này long rêu là tụi thế đây gọi tao nó long mà gọi cũng đây rồi gọi xem là tao nè lúc mình tao nó sẽ bằng đi thôi có mà anh gọi này sai mà gọi là ta cày đó khang cái gì này cái đầu gọi mình thì long mình sẽ đi khang mà anh gọi thì nó cày đó cái này thay có mà rồi gọi nó xây âm cái này thì long chụp cái đi số đây nó gọi nó khang mấy như mà chú nó năng ở bên ngoài này gọi mọi này bạn ta thấy mà gọi khi nó gọi được con những này gọi này hồi này được bằng gọi bút số đây trong cô thế ai sao nó nếm đằng hơnให้ตรงกีดไม่กวยนะคะ demonstrate แล้วก็ไม่ก็มากดตัวกวยนะแต่เรานะให้เขาค่ะเดี๋ยวนี้ตรง patient นั้นครั้งนี้ก็มา post operation ตรง care เวลาการจัดเราตัวแค่ doctor ซึ่งกวยเลยsaya yang buruk di buat ini tampang buat tak kontannya ini tinggal kilometer ini kok pas nggak pada ni dah mulai jatuh buat na operation ตรงลำอจุนี่ก็มาถ่ายแล้วกันเท่ก็มาใช้ operation สุดแล้วไม่อันอยู่ patients กระทุมอันอยู่ดังเขาก็มานายเดินนะบ่แม่ให้ยืนเขาเรียนนี่กันอยู่ตรง experience แต่มาตะคัน sneaking สับแล้วเขาก็มาไล่มาเขาไปเขาซาลานี้เท่ไปนางสันแหล่นางบิดุนหรือวงเวโซตัวมันตะไรนะซาลาปัวai cái kia cái luồng mới thấy นางสันด้วยนะ dặn gai bùa đều ก็มาใช้ operation ตัวสูงไม่ตรงลำไม่กระติ้นนะคะนางขังวีเผาโบนี่กายไม่ซีไม่ตะติ้นทั้งมาซาตาลาปัวhàng thâu gai thay là thầy cái này quán nó tông thay cái xẻm riêng cái này mới thấy ai mấy khá thâu thầy mai ra là mai là cái xẻm nó quán nó tông thay gai đình thay khẩu quang khá thế là nó quang nổ nó quang một bụi gai đặc to là bay cái tiểu quang nổ nó thà thế là mảng này ai cái rẩm thế là mảng toàn phải to này toàn ai đã cao ngạo là cái nó gọi là cao ngạo thì nó cái xẻm nó mới bụi thay gai đình thay quang ai gai thấy con đó như vậy này chả chả con đó thôi nó con không thấyไปนะคะทุนกูเทมาบ่ายเวลาชาเรานี่มินินายบอกไปเลย bài mình chả lo ní giống máy quang về bùi quầy ra nó cái xẹm nó về bùi nó tạt pin ấy mấy quảng hàng không mấy nấm bùi
là to thì mới quay cái từ quang nổ thôi này sao thế nào khẩu quang nổ nó xuống mà gai thay hậu anh thay này sao thế nào gai thành thế nhà cái xẻng mày còn thay xã quang cái xẻng bên bên nàyตัวก็ไม่ถึงกูเทตาวซ้ำก็มานี่มีเสียบเราตะกายนี่ทำไมถ่ายนี่มิกทีมเขานี่เขาปิ้งแม่จุนายที่นั่นนี่มีเขาแต่ไปรินนั่นนี่จุดมา patient นะรังไม่ด็อกเตอร์ทีมตอนนี้ขาเราไม่สุนัขนี่วงเราไม่กวยนะคะ awareness ตอนนี้ก็มาชาเรามันจะทุนกูเทอะไรกันเนี่ยดีที่กายเนี่ยกายถึงให้ก็จะได้เนี่ยก็เสียงให้เรากระดับไปน้องไว้ก็จะได้กันท่าเขาวางหนูนะไปนะคะทุนกูเทมาทั้งไม่ patients นะก็มาไปรินนั่นนี่นางจันเล่นางวีนำครบวงสดแต่ชาเราปะไอ้อาจารย์ตัวลมนี่คำเดียวเฮ้ก็มาทำไมจังเลยบางทีนี่ลงบ้านมันตัวริเตียงเก่าบ้านมันแต่นี่ก็จะบางทีก็มามีกระเสียบเนี่ยอาศัยเรื่องนังขังไรไม่นี่ก็มากระเสียบโกนตัวนี้ตัวนี้กันนายตั้งแท้กันนายนี่ใส่ด้วยกันนายตั้งโอเคก็ไม่ถ้าอาศัยอารมณ์อู้ตัวนี้นี่ตัวมันแมงล้องเขานี่ไก่เราตั้งกระเสียบเล่าไม่เขาไว้นี่กระตินค่ะนังนี่ชาเราปัวนังลุกเขาขัดในกลุ่มบ่ไอ้เรื่องกุ้มชาบอนแท้ไม่มีกระเสียบมาทั่วกุ้มไม่วางได้ปุ่นนี่นะไอ้คนบางแท้นี่ป่ามนุษย์ทั่วไอ้แต่ไม่ร้องเขาทั่วแต่บุยกระเทียมไทยนี่จ้ะเอ็นพันก็ตายมาไก่แท้นะครับผมเด็กกี่ไอ้ด็อกเตอร์แต่ไก่ไม่รันนั่งเงี้ยนะเราไม่ต้องสาบันนะไอ้ผมแต่ไอ้แต่คนนี้เราไม่ต้องนี่ไอ้แต่ไม่ร้องเขาทั่วลืมมากไอ้ผมไม่ใส่ไอ้ทั่วแต่คนนี้ra rồi khả năng của ni hay là ni hay cũng tại thế tức cái xiềng còn xiềng chửi này cái xiềng lâu thế nung ngày thế ai mọ răng gầy thế này cả ai ra cái lắm na cũng mà thấu lỗi thế gầy nít thòng nó cũng coi bằng cái này xài tôi hay ra rồi ra quán rồi trên lâu nè mình xuống thì sẽ tặng này gầy thế thuần cụ thế đặc tốt nên từนี้tuấn cụ thếเราว่านี่tuấn cụ thếนี่ไม่ลงลงไงเนี่ยบอกนี่นี่สารนี่ตัวให้ที่ไปนะคะทุนกูเทก็มานังปั๊มไม่เท่ากูไม่ปิงไก่มั่งไม่ไหนทีนี้นังนี่ให้ไก่ไม่จำแต่นี่ร้านเราจะที่ทอกระดาษจำไม่คนทำกันกันนี่ก็มาลาดอมนี่สกันนี่ทอก็มาด็อกเตอร์สายนี่แมงลองคันนี่surgeon นี่ก็มานายนึงผมเทแมงลองตรงทีมมารับมานี่มันใช้ไก่นะวงไม่จังเลยนะ involved เลยนี่ special team ส่วนคันนี่วงอันนี้ operation แต่ก็มาตะไก่เราตรงเทตัวมีแต่นี่นังนี่ก็มาดินแต่เราจะที่ทอนังมาซาเรานะไปที่นี่ทุนกูเททุนกูเทเอ็นไม้นี่นะคันนี้เด้บ้านสุขบ้านช่วยก็มาทั้งไม่สนะไปตอนนี้ก็มาทันแล้วตอนนี้ไปรุกลัดนางซาดาเจลาตรงนี้นี่ก็ทันเนอะดีเด้ก็มาไปจันนางจันเลยนะนางวีครวงไม่โจทย์แต่ก็มาซาลาบัวนี่นะมันเดียวกันนะวังเลยอาจีน่าให้จุยละอาศัยอู้ตรงนี้นะวงที่นั่นนี่ตัวแมงลองค่ะก็มีจังเลยนั่งตรง operation ตรง experience ได้ที่นั่นซาลาบัวมีช่วยสั่งนั่นแหละไอ้ก็แมงเงาระดุนลงมาแต่ไม่ลองนั่งเงาผมเลยดูอีกรีสอร์ทลักไปก็เจี๊ยสั่งจะบ้านนี่แหละหมายถึงเลยจุนนะเป็นมีช่วยสั่งเลยระดูตัวเงยแต่เลยดูตัวเลยอันนี้นะการนิ่งจะบ้านนี่เลยรานั่นมั่งนะเดี๋ยวมันน่านิ่งปัจจิรามักเลยรอก็กติกดิมตากะดักตามตากะนั่งนับหนึ่งลงหางอีแบบเปล่าอันนี้มาเลยหลังรู้แต่เลยว่าหลังก็จะอินให้กลุ่มมันเลยเวลาร้านนี้ยาจะร้านนั้นนี่กว่าก็ใกล้แบบนี้รู้ให้มันน่ารู้แต่เลยแบบมีสวีเดเลยอเมริการักอีเดเลยอันนั้นอิน่าราตัวเตี้ยจะบัมจะกุบิรามาหังดักเตอร์มาหังไปมาเตี้ยชีระหังจะเฮาจะกลุ่มบัมเลยมีสวีสั่งเลยก็น่ารัก
ไปนะคะทนก็เทไปนี่ไม่ไหวนะดาวจีนะดาวลมแต่ทนก็เทงอยู่นี่กายได้ใจนะนี่กายท่านที่เขาท่านที่มันจะสุดโทษนะก็มาซาลานี่มันตรงเทก็มากลุ่ยนั้นอยู่ตรง interaction ในทุกมาสายตรงไฮไม่กูpatient correct doctors correct คันนี้ organizers อาครีนั่นนี่ volunteers นี่ก็มาที่กิ่งสาวบอกกันเทไม่ไหวนะดาวจีนะดาวลมไม่ขังแต่ทนกูเว้ก็มากลุ่ยนั้นอยู่ตรง district administration เขาไรเส้นด้วยที่ปาเรานะบ้าไม่ organize เรานะบ้าไม่ doctors nurses volunteers คันนี้ infal team ตันรกงเรานะบ้าไม่ Catherine เขา hospitality เขา traveling เขาอาริสตั้งถึงมันใช้ให้ jury involved เรานะมีเป็นตรง free health camp I camp ให้กันนะก็มาตัดไกลเล่ามีคันตาไม่ก็ไว้ใน involved เราไม่ก็ไว้ในแต่นี่ทวนกูไม่แต่นี่ตรง public เด็กเป็นไรก็มาซาลานี่มันตรงให้ To end our interaction, like, do you have any message for our viewers, like any area, anywhere? Since you are not from our town, like you were also being posted here. So any changes, any cultural shock, not actually cultural shock, but any differences or anything we'd like to address to our people? Good, bad, anything? Yeah, what I feel is, I think the Tamenglong people love me. Yeah, more than more than I love Tamenglong. I should say, I'm very, I feel like I think I'm blessed to be part of Tamenglong. I love the people of Tamenglong so much. They love me more actually. So what I should say is, I'm an eye surgeon. So the simplest advice I should give is, okay, one thing is love your eyes. Second thing is love each other. And the best gift we can give each other is help each other and pray for each other. And thank you for this time. So I hope we'll have another time together. Yes, sure. Yeah. Thank you too, sir, for allowing us to be a part of your very meaningful eye camp. Like, I felt like I was also a part of this, being interacting with you all. And also, yeah, as you have mentioned, I look forward to have more interaction, like deeper one, for our comment viewers. And also, we would also like to request you that those ICAM will be conducted for our people also, maybe even for the young or to common people also. That is the responsibility. I would like to give it back to you too. And also, thank you for introducing your team to our media, and also thank you in advance for letting us to meet your patient also. So yeah, overall, thank you once again for being a part of this. And from here, we will end our interaction. Mấy quay nãy kinh sĩ này kinh lâu vì khám phá ngành mạng ở thuần cụ thể, cũng mà aside from interaction to covering ngành lâu thế next episode rồi mấy quay nãy kinh sắm tao là không thuần cụ thể. You are watching Voices Unveiled with Kui Khan. Thank you.